Nigitio kinene mwiroreri mwende wa ceceni ya Kameme TV gukorwo tukinyitanira nawe miaraho ya umuthi thiini wa mohoro gitau gakunyita ugeni ngumenyithie maria marathie na mbere na gukunuka thiini wa ituri tiganite cia bururi nie gikunyita ugeni njitagwo Gathoni wa Ng'ang'a nake mutwathiriri na njira ya cieko etagwo Wangui wa Mwangi. Tukiambiriria ni ati mbeu njithi makiria aria mari biacara-ini kaunti-ini ya Kiambu mari na mwihoko wa kugunika na ngombo cia thirikari thutha wa bunge ya kaunti ya Kiambu kuhetukia ndereti ya kigina kia Jijenge Fund. Ningi atwarithia a bodaboda ni matanyitwo kwamukira mathomo ma uhuthiri wa barabara niguo kunyihanyihia mitino ya barabara iria icungagiririo ni atwarithia aya. Ndikuwa ni kuroka mwekiraka no rero na hana na tutaragera na kaunti no tekiri umwe wale amaguire amakoneto makirugamirira amawira maya nigetha mathie na mbere. Uhoro wa biashara fund ni uhoro wambiriirio tene no kirema uracoka uretwo Jijenge gutire mundu Jijengete na Jijenge yo meciria maria twi namo na nituguka kwira andu mweri ungi ugukorwo ugiuka na ni ngwenda gucokeria assembly itu ngatho tondu ni mahitukitie motion iyo na magekira regulations uria tuguthie tunyitane na bengi tuhote gukorwo turakira milioni 100 tukahota kuheo bilioni 1 andu magakomba makahota kuingira biashara-ini ira ni turari no itu ni aria me biashara-ini na aria marenda kwambiriria na nikio